The Executive Committee of All Meghalaya Dancers Association today organized a public meeting of talented people in the fields of music and dance at Jayao Maukharistan in Shillong. The purpose of this meeting was to apprise the state government of the various problems faced by talented people. This information was disclosed by Mickey Paul Maulong, Social Secretary Youth Talented of AMDA. Nakaliang ka asyan jangi nakapor si kapor miju kendo ikini kinasam la kiba langop ha kajing di kajing buat henry adang le kendo bat ki ni pen i ki kalenti ba om dai ban ngop ang ni ngi i bau dan kasap ni kadan kasap te ni persang ban pha Hakini Rensan jong state Meghalaya Shua lingba ka Rensan ka ba ka amda ka Jupenong kom ka Meghalaya Superstar season 1 season 2 season 3 season 4 hakini kadai ka platform ka ba onda kila dep nakani ka Rensan kiji ya kendo pat yangi nakapor sa kapor wat lada kiram hakani ka Rensan henai kijuan bat kendo bat ngi nakapor sa kapor bat ngi ngiju hikai yaki ba kasap kamdai ban sakut ban ruai ro kitriam ha ban syar ro kitriam ha kadai kalenti kaba ngahap ban pha no da kapon segi minister ba kele yakon no hapoka India Got Talent lada job na India Got Talent ngin pha snan na kaliang gamdai saka American Got Talent dengan kentu ya kahmen ka MDA ba kan itu no ya ka amda namar kajing ia jadi kon samla hak jela kepak nyemla ban batai syu ngiji ba ka sarkar dingba ki awareness program kalau jupa ban perlong ki awareness program ban pensutho na mata ki samla pipin sutho akano ko rukom ko sarkar komno pipin sutho ya ki samla haba ki samla kidan kasap kidan katalen ban nga ay kublay bakit bok thaba namar kadai nei bakit bok thaba bangaru ngan sasdang ban pau habang lalai ban yakun ya ka national reality show ke bakatang India's Talent Fight House Nam Arjat kat kendai kadai ke jipli lat pli lenti jong play nombor dong tahu punya kendu yang banyak kendu yo president joko All Meghalaya Dancers Association ibakit bok thaba berkadai ni ibakit bok thaba kejung ai jumut kejung i ya ke bangla yo alat banlet yakun ya ke national level bat banon ban represent ya ke state ha ke tu report kerpa di piko sarkar sngobha wadum le kulut wadum le balla nga ngayang ni mata nakaliang jog riodon sab baro basngoba itu no ya All Meghalaya Dancers Association kenang bangiru sisin kasingin sayo banwan ra nam bad burom ya ke jelam Meghalaya borok we